Misa yo kutungisa abadikoni umwenda w'ubushobozi bw'ubusaseredoti hamwe n'abaseminari 13 y'idara ry'ubudikoni yaba hari Nyamitanga Cathedral yayebemberwisha abarisa w'itware rya Mbarara Rambati binumugisha abashabo kugira umuhimbo na rukundo mu kurangerera ikigambo cya Ruhanga. Bagenzi banje abakundwa abarutuza kutunga ubudikoni n'abaza kutunga ubusaseredoti mwareba abantu babinire chika. They cannot wait to receive you in their communities. Isha barisa nabwo yabashabo kuba barukwero mu misho ga Ruhanga hamwe n'abakristo kandi bashongere cyo barukwegesa bikereza ubu barukucyore kome bukorwa. Mukegesa nakanwa kandi mushongera umutwarazo yanyu n'ubikorwa byanyu. Ubu n'umuhanganwa ibanga rikwikereza ukumwine umutima yanyu erumushemere bwo gukwera. Abadiko naba hamwe n'abaseminariyo baterekeragano cyo buhurizi umumisho go murisa. Munariza kutamishima kumpura n'abayikura. Nikura kansa ngo afite Mungu njoro anayabishiriza. Abaseminari 13 murisa yabatahe mikono yabahasera bahindurwa abadikoni bajwe ko kijwaro cyo budikoni kandi bakwasubwa Bible kuza kurangira evangeli ya Kristo. Yaciya evangeli ya Kristo iwahindurwa umurangirizi wayo kandi yetegereze icyo rashume ukikirize icyo rikirize cyegeze. Abadikoni umwenda nabo murisa yabatahe mikono yabahasera akuratirwa abasaseredoti bona basigwa amajuta ga Christmas beganja bajwe ko kijwaro cyo busaseredoti kandi bakwasubwa n'icihongo cyo barabe nibatambira mu misa. Yetegereze icyo bakore kuratira icyo bahunje kandi amagaragawe ugakanze y'ibanga y'icararonka. Gervase ndia nabo orisha abakristo mu itware rya Mbarara no mu ihanga ryona yayereka ko abikiriza bashemererwa habo kutunga abasaseredoti basya. Bahabure kwa kugira washovya mugiro kumwa bahabura mutakazo mu bashikirimo mukasheka mu bahabure ngo bagume ahibangeyo elbagamberwa. Byaranga cyane n'ibyakishanye unyenda kohereza anbasiwe takayuba anyam n'ibyakishanye. Aba bashabirisha bariso mu gisho wabatungisi sakramenteri hamwe n'abakristo bona kandi batuma kuhereza mu parish zitari zimwe na zimwe mu itware. Nda Aidan Bataringaya hamwe na Ari Waswa.